Tahu aja sangat gitu. Iya. Kenapa ya kita ngomong? Kenapa? Tipikal orang Denpasar di Cariyo itu adalah orang yang cuek-cuek. Adi bisa cuek. Tidak suka menolong. Adi bisa gitu. Contoh, anak tabrakan di perempatan, jalan Gatot Subroto. Aja. Ini aku motor nih. Jeder. Nah nabrak jelema, saya nabrak cicing. Aja, cicing jelema apa ka din? Lemo. Jadi jelema apa cicing? Lemo. Ada mau punya cicing? Wah jelema cicing maksudnya. Nah, awak kan ulah pertanyaan gitu. Yang ada cicing mulai kangen di Joiko. Di luar sangjet. Salah. Cicing. Salah. Tahu. Salah. Salah. Oneng. Dijo. Salah. Salah. Apa diantuk ke? Ada cicing harap kangen ikonnya diandukan. Yang ada cicing mulai kangen di Joiko nama. Dijo. Kangen mas ya. Aduh. Nah yuk cicing sedang ngasih siko. Kenapa Balian Batur tuh madan Ki Balian Batur? Kengen? Bidan saja mulu Ki Balian Batur nih dadi abdi kerajaan itu di kerajaan Mengui. Mengui. Kewala sing sakti. Sing sakti. Dot mempersatukan antara Mangupuro aja Semarupuro. Nya nadane. Ki Balian Batur tidak madan Ki Senggu adane. Oh. Sangkal man penugerakan itu di Gunung Batur, di Danau Batur, Tedun Betari Danu memang penugerahan sangkal madan Ki Balian Batur, uling sekato Balian Batur sakti, yang sing nak bangli memang kesaktian, sing sakti Balian Beringki itu. Yang sing nak bangling mang sing sakti. Tak bida maden Ki Senggu karena yu sing sakti ngeling lah kene Senggu. Cai kan wale ke cai sila cerita. Si sebenarnya mau wangi jo cica apa yo? Oh nyamau.
menas tepuk tangan macam ring penabur gue di rumah. Hebat. Gumi gini keren. Pengen. Wah. Anak SMA pakai baju kaos sama nih bos. Senggol dong. Gumi yang tidak pernah beda Apa dong? sama. Tok. Ya, Apa dan gue? Sama. sama. Sekegong keren. Apa? Nih sekegong percampuran antara lumuan, kikian, kebon. Neken berat. Aduh misi berat. Do, Man, misi kikeh kan. apa? Do nak kikeh kan neken berat. Singki. Lalu kikeheng itu apa? Jadi Aja. ini perpaduan lumuan dan kikeh gitu kan? Si udah jangan orang kikeheng. Do mah busana. Kan gini kan? Sing. Dok. Yo sing kiki. Ora. Man, Kiki ha. Ah, lebih jelek kan kikiha. Menang bisa ora. Kikian. Do kiki ya. oh bukan nak yang nikeh itu kan gini. Coba ibandi kiki yang Kan boleh kikeh. Kikeheng. aja. Mau bunyi terperagat. Aja. Saya aja kan. Di nih, di sama. Tapi aspalnya tidak sama. Ini siap tengah-tengah nih pun nih bos keras kejerak bumi itu. Ijo malah gumi ngereneng gini. Mencari angsel rejang renteng, Kan? nyerendeng, jungkleng. Aja. Bapak jadi lu mau kijau ke posyandu? Dang ini Pak. Jadi Rika wenden kacang hijau. Sijek ngawak rejang renteng asal nak ngomongan rejang renteng itu ingat becak. Nye, kingedang. Emek. Nye, Emek. meme, Oh, memenya. emek cange. Engke yo. Kalau gene ngerejang renteng. Oh. Bukan apa raneh. Nih nak ngetak linggih di pura desa canda dah. Ah, saya ngendang sabang. Cicing sih gitu. Masa cange nak ngetak linggih. Oh. Gitu. Memen cange ke ngerejang renteng tak kau nincang mek. Barang ngerejang renteng mek gitu. Barang ujang sing latihan gitu. Nak konyang PKK latihan di Bali Banyare gitu. Ah, sing isi perlu latihan gitu yo. Lagi sing latihan. Ngelah otak angon gitu. Oh, otaknya mau nungi kerjang. Sing, misi operasi malu. Sing gitu. Sing kene berarti yang ikan. Otak aku. Sing gitu. Masih. Man kene gitu. Mandian buat timpale konyang bareng latihan artinya apa yo? Ah, Aluh, ngalih rongos di tengah ngoyong, pangaluh nempo nangkangin timpale bareng nang kau timpale bareng. Oh. Weh, di hari H nih Ah. si malu di tengah yo. sing malu apa di tengah? Di tengah tapi si malu yang ngoyong gitu. Ini caranya tuh. Kecike cuma lain dok, ini cara tuh di malu apa di tengah? Di tengah-tengah barisan yang ngoyong. Di tengah kalau si malu gitu. Oh, si malu yang ngalih rongos Paling tuh. si malu di tengah gitu. Kene caraan mani tunda memang liban nyepset di tabuan. Man si malu di tengah ini cena kan benar. Di tengah Oh, di baris. tengah. Ah, di tengah-tengah barisan. Tuh kan buat baris nih. Ah. Kata dia di tengah ya, weh. Remen hati cangin. Oh berarti memek mulai duwak kata. Seret mulailah rencang-rencang nih. Mulai. Kata misi aja kene tuh. Neng neng nong neng nong neng gitu tuh. Gue caranya aspal nyereng-dereng jungkleng. Ada bahkan mau tayungan tuh. Ah. Yang mau tayungan kanan gitu memencangnya di diana kiri gini. Begitu timpalnya di duri, kenahnya luung, Ah. nguren memencangnya, Begitu. caranya nguren beli, Enjen. sangat kenas memencang, sangat gitu. Berpikir memencang, oh rejang renteng isinya nggak nas, jarangnya nggak nas di muka. Benar sini malu saya. Sangat gitu. Ini di muka kan sendirimu, begitu maru yang ngajak kuri, oyongai banyine ngajak. Begitu berpikir memencang, oh misi ngajak kuri. Yang ngajak kuri kajet gitu, jemiak dong. Dia kan ingin. Jemiak tuh belas mah adong sanggol gembeng gitu. Oto memen ci benyah ulan sing ren latihan. Oh. Ya memen jangan cuma len. Pengen. Benyah ulan ngawai latihan. Ada unduk yang bung nak selesai latihan tuh artinya bapal. Oh apal di pentasnya bener. Cuma benyah. Dia Orang memen ci aja latah rejang rentengnya cuma. pengen. Nyampak kami langgeng apalang rejang renteng. Rejang renteng. Ih resem jai nih. Misi mah kepret bener. Semen lemane.
Ada jo apa kasak isi pret si duri. Ada awan ini ngerjang-renjang apa? Kita memen jae cuma ngerjang apa namanya nyampat, bilang ngerjang renteng. Latah boyok ini mah. Cerarererarera, cerarererare sir, cerarererarera, cerarererare sir, cerarererarera, cerarererare sir. Dinikin lah, ane di belakang daki dia. Adi gitu, karena dinikin sambarang. Aja. Pas kene ben pas masak. Oh. Woi, ambil lama megending rejang renteng, pas ke pawon ini. Buka malu pintune, jemak pengorengane, turuan jalan ngise, hidupang kompor gase, pulang jebe pinange, jereng nyer jeng nyer nyer. Bang Kudo nih, Bang Kudo, Bang Pat cina dimbo. Dore rore dore rore rore rore, jorong nyor ceng nyong nyar. Baru kita benengeng madane. Ada. Puan may pinang. Puan cara may pinang man. Jalan mondok no. Memene bosai sing dan ladia wok. Memene bosai ladia wok. Memen awak na tempo. Memen awak. Memen awak. Man memen tenas dak memen batis sih sing lu. Siang yang di negara awak tu. Onyo. Oh bener. Iya. Awak mula misi onyo. Situ nyonya ada. Onyo. Onyo apa? Ini pangkung itu. Oh nyanga. Oh yang ada? Ne uli duduk gerugo ke duduk duor. Gerugoh apa? Ne gerugo. Oh batis. Oh, Ini gerugo. berarti yang kedua gelam berarti. Adi. Gerugoh. Nenek malu. Wih, tumen jadi nopo injek makinyuan kene wae. Itu serigala berbulu domba. Lu jiket mok dong. Ingin seperti Raja Rima. Ini melanjang nih sebenarnya. Lintuning aja nah, ngelodang. Yang ini si Haji Padang belepuk ke mundur. Makanya mondo ki orang sing ngerti. Iya. Awak yang karo ne awak. Ne iban gitu. Oh berarti raga Iban sesama Iban dong. Karena iya awak di dalam raga Iban. Siang. Sengnya nih. Siapa ada seng ini? Ini rap mangondo gitu. Siang ada karo sing bisa ora sing. Mendok contoh lengah. Siang gitu. Oh yang orang tidak tuh seng. Oh gitu. Iya, kene maksud. Ini maksud. Si ngerti awak bane kene yen awak tuh celepa mai yen iban pesiwa gitu. Ingat? Yen awak celepa, yen iban pesiwa. Yang awak celepang. Oh, Yang Iban pesiwa. pesuang. Oh. Berarti yang jakuran ani jumlah kene dok. Bubu, awak. Bubu, awak. Nganan yang banyak bubu, Iban. Ijo Ibanan di tengah apa di sisi? Nih celepa si ngerti apa nih? Yen di negara mau ora awak iban gitu. Nyana di Samu melalui ke negara lah beling banjar awak. Tadi menurut awak iban. Mencari itu kata awak celepang, Iban pesuang. Isi ngerti apa kene maksud Nih, yen iban ora awak main lah kuah. Yen iban kini ada yang doang. Ada. Cik sih ngerti ki punya Cik saling cangin. Oh gini maksudnya dia. Gini loh, kalau misal orang saya itu awak, kalau misal orang kamu itu Iban. Tuh Mayuro. Tuh Marayo. Tuh. Gitu aja kan ngomong dari tadi ngerti dak le, emang ribet kali orang. Baca apa itu? Kita terlalu ribet ngomongnya cuk. Cuk. Nyin, Siapa nama bu cuk? Cuk tuh yang di Denpasar, cuk tuh kawan artinya. Hai cuk, ayo kawan gitu. oh jadi berkawan aja Cuk. Sing berkawan gitu. Orang kamu orang, hai kawan, hai cuk gitu. Patuh, hai guys gitu tuh patuh. Oh, Kita sih ngerti. cuk sama dengan kawan gitu. Oh yang di Denpasar Cuk sama dengan. Kawan. Berarti yang orang, hai kawan. Hai cuk. Yang, hai kawan-kawan. Hai
cucu. Oh gitu. Gitu Ya ya? jak liu landas. Hai kawan. Cuk. Cepuk dia ngomong dia terus kawan buat kawan konyang nih. Hai kawan gitu konyang betul. Oh. Kemana ke, Cok? Hai. Berarti yang ada kawan-kawan mewaranga tuh cucu ada. Ya. Anjir. Oh berarti yang sanggah nih beten penyor tuh salah kawan-kawan ada nih. Aduh, salah cucu. Aja. Terus sama kawan-kawan tuh. Yang tuh madan sanggah kawan-kawan. Ini di sini ada sama kawan-kawan nanti. Padahal ada penjol. Bu abu tuh. Oh, apa? Bu abu tuh. Abut. Bu abut gitu nah. Gitu ya kan. Bu abut. Ini apa? Bu abu tuh. Iya, awak baru paling benar. Iya. Boma buta. Boma buta. Aja. Oh berarti itu yang sanggah cucu, sanggah kawan-kawan. Tapi yang disekan tuh madan sanggah kawan-kawan jeremangku nih di Denpasar dalam Adi, len manrane. nengke. Membanten di sanggah cucu kene manran. Oh, meradu betare sani maling-malingi kiri-kiring sanggah kawan-kawan. Itu bertaruh mesau. Enggen. Lagi santai kawan. Ada misi ketara awak sing bener yuk ternyata sing bener bahasa misi cuk misi kawan misi ke apa nih bisa ke Kamu. oh yang si awak Iban berarti yang di Denpasar ke itu kamu Oh, itu kamu. Yang orang itu kamu ya. itu ke ya Ya. Itu ke. Iya. Pelanin dikit pelanin. Pelanin enggen. Cara ngomongnya tuh itu ke ya gitu. Oh, ada dah. Itu ke ya. Manca sebut bujumah nih aja ngomong. Ya orang ini kaprok emang sih. Besok nongkrong ngopi tuh ngopi shop tuh. Oh, di Denpasar kopi sok sing siup. Ada yang sok kopi. Kayak jelas berarti apa aja iya. Kopi shop itu artinya ini apa? Orangnya nongkrong nak jualan kopi tuh namanya kopi shop gitu. Oh, kopi shop. Bahasa Inggris tuh. Shop. Oh, kopi apa? Kopi Shop. shop. Kopi shop. Kopi minum. kopi shop tuh. Ini toko belanja tuh kopi itu tadi belanjanin gitu maksud. Boy kita maksud. Ngerti apa? Ya, gaya. Oh, temen-temen tuh gede anak dini. Apa? Kemudian apa? Subur. Apa nih gede? Bodinnya. Hai bodinnya. Nih tinggalin gedang dini subur tuh. Akah yuk kati pesu tuh. Kemang rampe akah. Ija tuh gedang maka kemang rampe. Itu apa dong? Itu madan perhiasan. Perhiasan kan ini dong mau di kuping. Situ madan dekorasi hiasan. Dekorasi. Dekorasi aja. Oh lengat tuh si barang belok dari lemah dan pasar nih. Aja. Ngora mabuta abot. Ci, tepuk nak nyian kan ini mau balik tuh. Cek. Tuh, ampura tuh. Yang burukku. Tuh. Hadi yang burukku. Adikku Dia romangku tuh. Oh, bayan cek jangan berseruat ci ngomong tuh lantang. Ingat? Jeromangku, ya cukupku gitu. Oh yang di Denpasar mau jeremangku. Ku. Gitu. Oh, lu kacamata tuh. Muncul kan? Ku. Ku. Yang mangku alit. Kulit. Yang mangku kusambo. Kusam. Berarti yang ada mangku alit kulit kusambo kulit kusam lah. Masa kayak ini ngomong, kulit kusam. Nustir. Apa tuh? Lu ngastir tuh? Kulit kusam. Nuspit. Apa dong? Lunas bije. Sinawang apa? Ada bumut benyah itu. Aja une. Yang orang perempat apa? Biasa. Apa? Empat. Empat. Berarti nak di pasar kuang-kuangan ngomong sih nak negaro. Adio? Mana di negaro perempatan. Yo di Denpasar empat. Yang orang tabrak apa? Tabrang. Tuh, mentabrak. Yang di negara ibang tabrak habis itu bedak bahasa. Adik ada? Menditu ada mentabrak rembulan, mentabrak lor. Kamar tabak ada nih. Meleng
Aja. Berarti yang adu nak menabrak di perempatan Jalan Gatot Subroto. Yuk kene ngomong. Ingin. Adu nak menabrak di perempatan Jalan Gatot Subroto. Cara nak mendekesah. Tahu aja sakal gitu. Iya. Kenapa ya kita ngomong? Kenapa? Tipikal orang Denpasar di Cariyo itu adalah orang yang cuek-cuek, Adi bisa cuek. tidak suka menolong. Adi bisa gitu. Contoh, Oh. anak mentabrakan di perempatan, Oh. Jalan Gatot Subroto. Aja. Ini aku motor nih. Jeder. Nah nabrak jelema, saya nabrak cicing. Aja, cicing jelema apa ke dene? Lemo lo kok. Saya jelema apa cicing? Lemo. Ada mau punya cicing? Wah jelema cicing maksudnya. Aja. Kalau si Mako anggap dia nabrak cicing. Oh anggap nabrak cicing. Anggap pengonyo berperan awak tadi cicing, iban tadi ni nabrak, yo tadi munyen. Nabrak cicing berarti nih. Aja. Nih nabrak cicing nah. Jeder. Ada siap cicingnya nih. Ya apa mau bunyi? Dijeder ya. Jeder. Koneng. Pang mau jeder malu marah kain-kain. Meneng. Ngerti apa cicing ni? Kira nu hidup cicing nu hidup. Tuhan ninggalin bungut cicing nganggap kena. Saya berpikirnya besar. Iya. Tumen jane ada cicing berharap dia pang tabrak. Kalau orangnya tabrak cara tabrak. Apaan saya berbunyi? Kau orang cicing. Aja. Dan jelek sancang cicing. Man? Kadang cicing itu adalah makhluk yang tidak mulia. Ini orang cicing makhluk mulia. Adon Panco Pandawa Sang Dharma Wangsa nyen ngatang ke surga. Ya doang. Cicing. Oh cicing. Gojek. Kenapa cicing ngugontung ngataha? Hah? Karena gojek sing ado. Makanya cicing ngataha. Oh cicing nih ngata Sang Dharma Wangsa. Ada bisa cicing ngata? Cicing nang ngidang ngatang Sang Dharma Wangsa Pandawan sih. Cicing warna apa? Selang. Oh, nyaen, badoh. Cicing badang ada. Cicing selam kan? Nah, yang mulut saja ciduang lah, jangan takonnya ci. Enggak. Ya ada cicing ngasih rep kangin, dia Oh. kangin ini. Tuh. Dok angin, dok kau. Ah. Dok angin, dok kau. Dok ajo, dok lon. Apa deh? Oh, Ajo dok lon. nawang Yang ya. adon nak cicing ngarep kangin, Oh. dia ikoh nih. Tahu? Lah salah, Duri. salah, Dijit. lah salah. Ija ada ikut dijek cekidang menjuhunya. Nem pernah do ikonnya di luar songjit. Nah, awak kan ulah pertanyaan gitu. Iya. Yang ada cicing belak angin di Joiko. Di luar songjit. Salah. Dijit. Salah. Tahu. Salah. Salah. Oneng. Dijo. Salah. Salah. Apa diantuk ke? Ada cicing arep kangin ikonnya diandukan. Yang ada cicing belak angin di Joiko no. Dijo. Angin Mas ya. Aduh. Nah, yuk cicing sedang SD siko kan. Awak kan bisa. Tapi ngomong-ngomong masalah cicing, Bo. Ah. Jadi ada persamaan sijak cicing. Persamaan cang Apa? Cing coba apa? Apa? Persamaan cang kan cing ngomong san. Ada persamaan cing ada cicing. Coba apa persamaan cang? Cing, cing ngomong san orang nak cang. Apa persamaan cang ada cicing? Adik kipak lo mau bangli ni. Cing ngomong san apa persamaan cang? Apa patuh cang ada cicing orang cang? Nah lu, dot sanci patuhan cang cicing. Kati kita berharap nih patuhan cang cicing. Kini cara main lamun mau kita padu jak cicing. Nih ini kakap gitu. Gini. Ah. Se, Ah. Padu jak cicing. cicing selam.
Cang gitu. Marung ada hadarmu wangso ki wajib. Aja ngaji solawang satu. Aja. Panjo Pandawa. Cang nawang satu. Satu apa? Ini satu cerita janganlah. Cerita apa? Cara jadi apa nih? Calon arang. Calon arang, Cang satu calon arang lah Oli dan pasar. Sombong satu calon arang ken akuin ci. Nomor lemah makan rajin nih banci deh. Dan pasar ngelah satu calon arang yang mulai dan pasar wit nih. Satu apa? Tawang ci, Hah? si nawang ci deh. Eh? Saya orang ci. Ada makan satu gregek tunggek. Oh, aja orain greget tunggu ada sinawang apa? Sinawang apa? Gregek tunggek tuh lidan pasar tonton. Gereget tunggu ani geregak gereget itu. Sing. Man? Gregek tunggek. Greget tunggu orain cenir tuh greget tunggu ane gedena tuh greget tungga ada. Baca bades. Yo, gitu. Apa yo? Tawang ci tuh di jauh kejadiannya. Di jauh. Di Kesiman apa ngelah? Apa ngelah? Dan pasar. Ngoden pasar kena sinawang apa? Orain yuk. Terjadi itu di semua Kesimane. Aja. Satu apa dong? Gregek tunggek nomor C. Nomor 2. Apa? Ada lagu gono. Lagu gondo. Lagu ani ngama-ngama gono. Sing lagu nih mendagang sayura. Apa dong? Gondo, sayur hijau, wortel gitu tuh. Tuh gun. Ini gini itu loh. Oh gondong gitu nah Oh, gondo. Gu gonong. Gondong. Noncing lagu gonong kan ciri-cirinya. Enjen. Menas luluk. Begitu. Mawa lagu. Begitu. Jet sampai. Ada lagu menas celulu awak lagu jet sampai. Oh, sambung nguci. Ya bu awal lagu jet nih lagu. Jet lagu tuh. Orain sinawang apa aja. Lo jet lagu tuh. Udah lagu gondo. Terjadi nih tonton di Sanur. Sanur. Di Setro Maduro. Oh, di samping warung Maduro. Oh, Apa nih ada warung Maduro sih? aja. Oh, di jodoh. Di Sanur. Sanur. Sanur malah. Dan pasar Di lah. pasar kena ye sinawang apa masa Sanur. Orain Cai sombong marah ngelah cerita dadu ke lagu gondo gerak gerege. Mencing lah, jadi baru bedek kawan cicing lah. Iya bangli kada ci sing lah cerita calon arang. Man, Melang ciningahana. Iya. Cerita calon arang ani gelah ken bangli bo lumrah konyang nanganggo. hijau. Ada cerita balian batur. Bature dijo batur kita mani bangli apa lah kita mani to bangli lah coy. aja. Aja. Kibalian batur tuh apa ngelah kita mani apa ngelah bangli coy. Orain juga orain. Ayang mengoci bangli to lah cerita balian batur. Nah, ini cerita hujan balas menggerudugan ya Pak. Si. Swing pen. Ah, somong sih. Swing pen. Dia ci somong malu marung ngelak kawan ci dijat dan ci senawang lek bara Apa lihat badang? Ci senawang Sam apa? ya padam. Apa sih nama? Kawan ci. Apa orang Kibatur. Ya apa kibatur? Kibalian batur. Kibalian batur dijat tono. Kita mani sih nama apa bu? Aduh kan dia gendinga kene kebus-kebusa. Kibatur kita mani nih gitu. Cai ngai gitu. Tuh kebus-kebusan di batur kita mani singki. Ada kibatur. Itu ci somong malu tuh terjadi toton di Puri Mengui toton Badong lah. Aja Badung lah soa. Puri mengui. Apa lah balian batur? Badong. Puri mengui. Oh, Adi balian batur ada yang di mengui sih balian beringkit dah kayaknya. Aja balian beringkit ada deh. Sinawang apa? Yang di Badung balian beringkit yang ngadap samping gitu. Kenapa balian batur tuh madan ki balian batur? kegen. Bidan sajo mulu ki balian batur nih dadi abdi kerajaan ditu di kerajaan mengui. Mengui. Kewala sing sakti Sing sakti. dot mempersatukan antara Mangupuro aja Semarapura. Nya nadane. Ki balian batur tidak madan ki senggu adane. Oh, Sangkal man penuh gerakan ditu di Gunung Batur di Danau Batur tedun betari danu ngemang penuh gerakan sangkal madan ki balian batur uling sekato balian batur sakti yang sing nak bangli ngemang kesaktian sing sakti balian beringkit itu. yang sing nak bangling mang sing sakti. Tak bida maden ki senggu karena yu sing sakti ngeling lah kene senggu. Cai mangwale ke cai sing lah cerita. Ci sebenarnya mau wangi jo cita apa yo? Oh nyanga
ngigal ke Bangli tadi, ke Denpasar tadi. Melanya sing cerita yang penting ngigal payu. Lu haluan gitu cici kali cerita calon arang sing tayan di negara. Duh macem-macem sing tayan adu calon arang di negara. Mula Di negara sing tayan adu calon arang. man Kapah bin gagal. nah ben buan ngai awak calon arang besar. Sarengen. Besar kemungkinannya batal. Ngai ge sangkal pada di Pragino pelajen nih banje. Apa we ke pelajaran? Cerita sadua Panawang. Iya, awak cerita satu hujan. Nih mau dikejejehin. Nih nak gerubuk artiin bumi nih. Aku sih gitu jadi cerita gerubuk. Masih Gumi Rahayu. Rahayu. Oh, nih buah ciri Gumi Rahayu. Iya. Ada hujan rintik-rintik. Aja. Apa artinya? Nih pin aku apa tanda yang diberikan oleh Bapak Akaso turun ke Ibu Pertiwi untuk menumbuhkan benih-benih kehidupan yang baru. Oh, nih boyo. Ayah dokter Cie. Iya, do melawan sama nih bos. Sama undi saya. sama undisa. Sama undisan gitu. Ada. Oh, Bu, makanya jadi diceritakan Bumi Borahayu gitu. Gumi ne dini Rahayu. Rahayu. Sengir agak nyerita Gumi gerupuk. Oh, melena berarti nih. Len cerita jani Gumi Rahayu. Rayu. Dini di jagat Janan tako. Sah dong. Empu mana jalan takut sih. Penangkara. Sing. Di jagat Kediri Raja. Sing tuh kuda selarung dulu ha. Iki di jagat Dini di Puri Pajarakan. Oh, Pajarakan maksud awak ora duni. Kirim mina kadi sapo marganide Ide sire. Raden Wirona. Wirat Maja. Oh Wirat. Raden Wirat Maja. Di Jaya Raden. Ijo Raden. Begitu. Raden Wirat Maja ini pinah ke Tedung Jagat mare madeg nate. Kenapa mare madeg nate? Kemampu. Mare mana nih Madan Godok. Begitu. Raben itu listu ayu jeget dia Madori. Medori. Pengelah putra asiki. Putrane cewek cantik. Oh nak lo. Istri okan ide. Cantik, wih, kenyam nih manis. Anak lu bayi tapi. Bayi. Jani nak ide, man mau rencang jatlu, ibi. Hah? Mau rencang jat dulu tuh kayak model. Kini, cang. Ngorain iban gitu. Pang tangkil kuni semangan. Oh. Apa nih lakar ada? Bawa sango ide. Nah, ngalin pang singgala semangat jadi gue tangkilin. Tangkil yang linggih ide. Raden Wirat Maja. Wirat Maja. Maja. Sing Pak Sud itu kan entong. Main. Aja. Adi negak sih nih. Ya menangkel kan melingsar nama lu nah ya. Lingsar ya kan? Ale ilanin melingsar kan entong entong set barok. Gitu. Ari. Nekat ini di Karang Kepatihan. Mencang negak ini kerja masih di Karang Kepatihan. Oh, nama ini kekirim Atman Iban Karangasem. Oh,